tulai ta thuhil lhem adia GMFDI chung changa hen apom zong atamin apom lo zong atamin hitia chu section ni alawale group ni alawale verses eyum do wa hita in thildang danga hitia hen verses alawale kinil kalna ki bautam na hele phadinga hin adang danga kinil sanga pathin thua kinila pathin thua ita kibung khan na ahung ding pa hi gela le lainar ta kha ri hichi ku khu agal halut ta sun khu phung do ta lo hi ki kai do lo ta lo hi chating ta la halut lo ho jong ki le kai lut zo lo hita hi alanga hi them ki chan to jing hita hi ga mo ta nei hita bang thui lhem chung chang to kisaya hi agamsung wa mitampin adei penchu mo pohon suthi bu hen namlam ka han suthi bu hen pastor hon suthi bu hen ti hi kon khanin pastor hos suthi mala ama hos ama sapen apang ve atin namlam ka hon asuthi mala am hoi ama sapen apang ve tin hiti alam chom choma kingo to na kina ana athua kina ana ata khat waiting ale verses apom le pom lo ho ki tha to na ki mat to na golang ho khang tha te ki dal na za chom jong hom ki na lai ding hi ti ta sanom he hitabang thu khamu hen hitabang thu adem sang wi amun chiang lang ga vil hen lang chuting ta phot chenu hen khamu hen ti a ki sei min anga lal jing chu tu ni khon ahong leng do ta ni hito ke saya chu pi ham eta le hen cookie society asunga adia more sunga lamkai ho adia hichi MPF makaina noya pogona noya more agamsunga hitabang thupon homen hichi chu ipyam tile hichi GMFDI chung changa gau thuhil lhem zat chom hoi koiman epom lo de hita hi dan phabe pile meeting anei na ba chun mi ho za ding le mi ho mu dingin dan ana simwin ke hola na anumen hi hichi lang khan na gele ki paum le jing na hiti chun ama ho hichim MPF executive and all moreh churches leaders joint meeting 2025 hichini kho achu anei wa hin hichi lai ta mo ho meeting anei na ba sei u chu pyam til tu lai ta agamsung wa thuhil lhem holy bible pathin thu to ki to lo ki kala gau thu phon adi lo thuhil lhem to dola MPF hi moreh khupi sunga thagau lama mo bopen hi zin moreh khupi hobung zo sia lam kai zo si ko khomna akinejin hichi GMFDI muna bible to ki kala gau thu ki sei thuhil lhem vantil thu phon leise pathin ho thu phon ki ti ho chung changa gilta in lungel ngai dan se khomna akinei na chon koima cha hobung ata sana zuidinga phasa akyum lo zin echi thudo la hen moreh khupile avel hobung zo sian zuichi dinge ikiti min hi choteng ta head diwa thil phabe ong kisen hi chi amon asai na wa khat na chu moreh khupile avela hobung zo sin kum tam ta san thu dola ina chi pi saw bible to ki to lo gau thu phon vantil thu phon ki ti ho thuhil lhem hoi a i ti azong ke ta san loading ki sang thei loading a hi ati ven hi ani na chun bible ko na hello bible palanga sim thu gau thu phon vantil thu phon chole leiset pathen thu phon ki ti ho ta san na thu se ho he khopi mai cham hele khopi sunga ho bu zo sin jong thu se na phat ipi lo di wa hi athum na sei na wa chan hobung lam kai zo sen ama hobung member ho he chi thuhil lhema ko na he akiven tup chi ding chule changvar individual zong koi ma chan eta san lo deu I khot san lo deu a hi ali na mon sei na wa chan MPF only na ta lang chu koi he zong le he chi tabang thuhil lhem sim thu gau thu po leisit pathen thu pon ho po in ta san MPF executive member la kha le a pe na ki ka la jing ding a hi ati bene agenda anga na chu a chaina agenda khat na appoint nga na tiu te na a chaina
gau thudi lo thuhil lhem Bible in a chi piu do ki kala thu ki se ho ta san jam koi ma chan loi tum group more khupil avel asim thelo ding ai aji cho hobunga buina len ta lung thai ki to mona lung thai ki bung khena lung thai adi a khupi sung nampi sunga zong pathen lung hanale man tha na lung thai a hi ji a hi chule hi chen MPF executive le more charges lam kai zo si ki thulu na hi hobung zo si le CS o zo si hinga zong thun sa ding pha ki sai ati bene tuni kho a so pi ho more gam kaya adia MPF to guna noya hi chi thuhil lhem ho Christian ta san cha te ho pathin thua iwa manglo diu adei sa no hi che dan hen sim hi koima chain na sa mai bol lo diu hi akuma pathin in ho now kum zakhat wal pathin in ho now chu hi chi sunga chu pathin izat nan ho kham khat bo in ho to pe oi Bible izat nan chi pi kham khat bo in ho to pe oi hi chi pathin chu pathin di ta he ti tu ni chan ga ipom diu ama chu ho jing diu kum za khat chan ge na ne wa pa na hin pui pathin chu na thang wa ding kum za khat chan ge tu ni chan ga pathin na hin ho na kum hita hi chi pathin chu tu chang ya ta san wa midang pathin no na ga holding ham hi chi pathin chu tu ni chan ga hi e ho diu hi chi kum aza in ho pathin di ta chu sumil lawa hi cha ko na i wa thai na lo diwa hi chi pathin di ta chu ho u te ti hi dei sa na more NPF lam kai na noya i tabang dan hi hong ke sim hin Christian ta san cha te yo sin ipom di wa hi pastor ho reverend ho la cha ho na ba de ni le mai cham sima na ko wi na in lu ni le mai cham sima ko na jinei ni le mai cham sima na gel ha ni le mai cham sima na in then su ne mai cham sima na dam mo ni le mai cham sima na ne ni le sum le pai na mu ni le mai cham sima izaka lol hin na mu te nga le hola cho na ko wi hola cho ki ti hi cho ding si sa pan na nei diu Halloween adi lo alhet kan nawa dan a hin sim ho jong him mi pi tan eta sat pi diu wi hola chai mana chu I thu tha aga bola hola chai mana chu I se se ngaya hola chai mana lo hang thei lo ding hola chai mana chu thu si thu pa mi to ki to mo na ding a sei thei lo ham iti jiwin hi lo hi a sei thei win hi alung hang thei win hi mi to kena thei win hi mi o tha thei win hi ho lo hi a hin alam lo be sa mi to kena ajing ding mi thai ni ti nai lo hi pathin thu to ki din ten da mi ton ke dal the ngai ni pathin thu di se na mi to ki dal the nga e pathin thu di a ipon pan na wa hi mi to ki na a chuting ta mi to ki nil nga hi paka Yesu banga chu Sadducees Pharisees holam kai judami te to pathin to na ki nil jang ipaka Yesu Christa hi banga hi pastor hon jang tu ni kha hi tabang lungpul la din mun anei the ti dio mi pi te ni mo onoi se lo dio chuting ta tu chunga thung ki sei jong hin hora cha kha mi ki to mo da hin se ti ai ga lo dio more MPF voice imu da lo dio in isei si lo dio isei ma bang wa amo jong pathin thu di thu da hi phanal mi to ki nil ding chu kho sa lo bya pan ala hen hi si to so dio support dio hi thuhil lhem hi chi GMFDI chung changa lang khana ge la le zani vel dong a hong ki phut do pan chun chapang khanen te si ho a thu thu alam kai go tapang ai akuma Christian ung hi naw hi zani a hong ki phut do khat chun anu aninga e kai le lawa e on le du ham chepa hi igel de hi chi na hi mi tampin agamsung ki gahna ki kham na nei jing lo lai ta tu amore khopin hi tabang ki gahna nei hi ka pa cha mo nge ka support ne ken no na hi chi a hi agam kai hi tabang thuhil lhem GMFDI chung chang se ai poi ka kum ko mi khanen be ti a agam kai gam ka thuhil lhem ni hong ke se do ji cho hi tabang ho long hi kham thei lo han phale ding ai thagau lam thu hi on nem jing ding nun nem jing ding smart jing ding pulpit changa pathin thu se lo hi kholai vel dong mi ta ikidal pha sa ngai ikinil pha sa ngai hi chu ibol tingal khan to na bep ding
hi chi ai tu ni kha hi hi ta bang dan le mol hong ke sim na chung cha lunggel tampi kot hong pomin gel tha gel tem o ka gam sung thuil lhem hi chiam thudi hi cham thuil lhem ti her hian the dio hi apoi mon hi chung changa tu ni kha ho lim naw hi chan hen ten anga yo si pathin pathin na bo taw han